Bueno. Estamos aquí na partida, tío. Nunha nube só 10. Willis está moito de mexa. Era. A ver que tal se dá. Non sei quen é o que ten máis PC, o Merlín. Bueno, entrou polo menos. Vale. Que me fago? Stacks non me compensa. Ou si. Non. Vamos a facer botas. Isto. Non sei se me tiñen ter feito stacks. Pero malo pronto. Hostia, esta skin teño Fibraman. Irá ben ao baño, supoño. Vou coller o Attack Speed. Teño lag? Si, un pouco. Tiña un pouco de ping. Puf. Puta madre. E ulti. Vai morrer ese pavo, non? Ok. Nada, teño moito lag. Vamos ver o... Non sei, tío. Non sei porque teño lagazos. Que queres de axuda, tío? Igual é porque estou subindo a agua, pero... Non sei. Moi mal. Que fixen? Cancelei, non? Non me tirou sequer. XD. Marta. Non sei, tío. Non sei realmente que é o que motiva isto, tío. Este lagazo. Este lagazo de vida, tío. Que asco. Non, isto non. Non vou facer isto.
200 de ping. Así de gratis. A ver que axuda queres. O sea, non me meto axuda a mí. Isto está perdidísimo. No me jodas. Ah, vale. Salvadísimo. Pavo ese salvóme que flipas. Se non gano por reiniciar porque isto non ten sentido de ninguna clase. Non sei nin se pode para subir esta mierda, tío. Pero deixa de correr, tío. Isto é o que tanquea. Vale. Vamos ficar esto. Está mortísimo. Pois non, mataron o Merlin en vez de mí. Vamos facer a final. Que os stacks son demasiado hostia. Gústame demasiado. Mira, ves, ahora que teño stacks van... No, ahora xa non vai. Tío, ni que esto? Bueno, no, tío. Gel. Las tiras allí enfermo. Me dice gel. Tío, de verdad, tío. ¿Este qué haces?
Ay, Dios mío. Esto de ataque speed. Poder también, ¿no? Sí. ¿Me dejes? ¿Que me dejes? Pum. Uli. Oh, dame puta cabeza, tío. Vale, si sabemos que vamos a pillar. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Vale. Pa, para, pam. No me quito eso, no fue más speed. Eso non dura moito asunto xa. E... Ah, que pena. Hostias, hostias.
Ah, que pena. O Ganesha... A Willix é un combo de puta madre, ahora que o penso. Porque conta como knock-up, pelo que ven. Porque me meteu a ulti... Bueno, a menos que me meteron tres, pero non me din conta. Es que non sei. Pero ten pinta de ser un combo moi potente. En rank e todo así. Pode estar potente. Bueno. Solo hai que limpar menos. Así que... Moi mal se ten que dar. Solo hai que limpar. A ver que... Xa está, non? Bueno, imagínate que nos remato. Imposible, pero bueno. Nada, gracias que gané xa, non teño que xogar outra, porque madre mía. Vaya puta mierda, mira, mira, que lagazo, tío, como se moveu. Que puta mierda, tío. Pues o fibra mana xogou mal ao final. Mana 506. Pues xa estaría. Perfecto. 24 casos. Bueno, non fui mal.